Pamiarsa nyanggra pengerauh arus mudik lebaran warsane mangkin mekudang-kudang pidabdab sampun kesiagayang oleh Polres Jembrana miwah jajaran. Kapolres Jembrana AKBP Dewa Gede Juliana ngaptiang jajaran dane nureksain malih sarana prasarana perorangan saha interkam ngelaksanayang deteksi dini. Kepala Aparat Polair Juliana Ngaptiang mangde panureksan serana miwah prasarana kapal kemargiang. Santukan keamanan miwah keselamatan pemudik, ritat kala ngage jasa penyeberangan patut kepastika yang becik. Juliana ngawawahin pemerintah narkayang kewentenan krama sane mudik warsane mangkin ngelangkungin wilangan warsa sedurung nyani. Dane taler ngulengang ngenenin warga negara asing WNA sani liburan ke Bali mangde kaslehin mangde nenten mamurug. Punika taler ring kawigonan intelijen informasi sani katrima mangde ketampenin becik. Aparat mangdane nglaksanayang pinih becik napi sani kebuatang. Punika taler fungsi reskrim mangde ngemit amongan ring lapangan. Raris fungsi pencegahan mangde ngemargiang patroli ring genah-genah sane dangan kepanggih kriminalitas dan pos nguningayang.